Kakan hun jeng selok Jesuit, kadawa iki bor kaañ, bakan pencitom iki runar, kibala tombor, iki prangut kinong bela barjala, kibatrei ha St. Xavier's College, ha South Southwest Kasil District. Ha kaju kapor, kapenremru iki runar, kibala tombor iki te prangut, ha kaba uwei ni kibom saw, ulak hatno ha Civil Hospital Shillong. Katkum ka tu upada Richard Jarany, ubre usketri jungka jeng selok Jesuit, ule tu bahalor kan nege jingjia, kalada bru ban ujor FIR hamu Kerwat Police Station. Ngade pada Richard Jarany. Ande nak ni kaseng Jesuit ni. Kabaya sedang mentai kini ka St. Xavier's College ha umoi ne jan mo Kerwat tu. Te ha kabaya ni lut kini nang prei ki bangwan lam sini ro ngila ya kuntai adong sedang. Ngila dan lut kini lang ko ngila kontak ki ya presiden yang ke SU ya presiden yang ke IC yang kata kata cai ba khoi. Entah betul was barang ngila ya kan lam dia ngadong sedang. Kali ba Europe permit ngila ya yo nadan. Sedang menen ni wan lam ki setai mo. Ngilang men step untuk po umat. Tang men mir pada tu tik kinja. Ladi kinja runa ringin te kide nang no mo ya kata ta. Kamar kini tu sikit kat kum kini ong kini pai kidan atau dua lai fungut te kata tingin te mo. Te kiawan tu te kumis kelas show. Kliwi war ke jengkang. Ayo be kelas show bom men mir kita ngidan meeting kum tu bat kisnong ro. Kita dan la ada ya mentang siaka kita ngedeng api ya kapus moten marway tu laktan dan step mo. Ada kita kono bijing sikit kan au mo ngin dia tidak tu mo. Ni ha kan terkon penuh kelaban tu mo. Kan dei kan ni laban sini ta hanya tidak jauh. Dia nak tahu kan dan ni kami ni tidak ban ya yo jing tik sai ono bale ke dia bale mo. Thế thì cả anh các công ty siêu thì mình ta cái lại xem hết sai gitu atau cái lại pak ya ki on inquiry ba gitu ki polis nama Kerwat ke lai wan ni sini ban pendat ini ka formalities ni mentah kala dang ya sakang apa ya harung lai dah begitu ki bayu mentah to kita ki banda pada sistem jur palat karo lik bubun plus sistem di gini punya punya semua masyarakat tikat apa ni dia ada la ban ni ke police officer sebenarnya ada yang kan ya lam noi ki security pa semua stay nomor ini tu ki terikut ai balik khai nak hemo kini dia dan sangat mah sangat berokah jika lah ya mensau mah berokah tangga mensau dia orang ni mentai dan new way ni hospital mentai kini kita belas apa mungkin mentai kita dan tegaman berah nyungut ti marway laklat mah kan ni kakak 11 12 waiting last tang tu mentai ki first batch kelas 12 kala ya tekala ya tho exam atau exam mah tinggal ini sedang mentai college mah St. Xavier's College itu kemarin sedang tu kerja kemni tegaman kan kata mah ya ka mana cuba ni wan oh ya kata ti hidon ka komiti ka ba kule ka ba tek mo ha kanu ka kom lai keren bat local contractor ba khatin tu da ka jing so namar ba kar kom tei ka dei namar kat kom ka yu tamo kat kom ka premier institute ni plan ta mo dai ini men trai da ka ba tu te ka jing ya menjur lang waro klai pen ba ta kama kadon di ka komiti